Cada vocazzjon Kull vokazzjoni qisha djamant mhux maħdum li jeħtieġlu jkun illixxat u raffinat minn kull naħa. buen sacerdote, una monja Saċerdott tajjeb jew soru jridu jkunu qabel xejn bnedmin maħduma u msawra mill-grazzja tal-Mulej. Nies konxji tal-limitazzjonijiet tagħhom, lesti li jidħlu għal ħajja ta' talb u jkunu xhieda dedikati tal-Vanġelu. dedicación al testimonio del Evangelio. Su preparación tiene que ser Ġa integral. fis-seminarju u fin-novizzjat, il-formazzjoni li tingħatalhom trid tkun integrali, f'kuntatt dirett mal-ħajja tan-nies. Esto es fundamental. Dan fundamentali. Formación no se acaba. Il-formazzjoni ma taqafx f'mument partikolari, iżda tkompli fil-mixja tal-ħajja u ssawwar il-persuna intellettwalment, umanament, affettivament A la u persona spiritwalment. intellettual, umana, afectiva e spiritualmente. Hemm ukoll il-preparazzjoni biex tgħix fil-komunità. Il-ħajja komunitarja hi tant rikka anki jekk kultant taf tkun diffiċli, Porque no għax mhux l-istess ħaġa tgħix flimkien u tgħix ħajja komunitarja. Oremos para Nitolbu sabiex ir-reliġjużi nisa u irġiel u s-seminaristi jikbru fil-vokazzjoni tagħhom permezz tal-formazzjoni umana, pastorali, spiritwali u komunitarja li twassalhom ikunu xhieda kredibbli tal-Vanġelu. del Evangelio.